ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay naggapu ka manan di tatirsinan ni Kumarim Akwanang. Awam ngarod ginatang mau. Ay inaklaang mat nakisarsarita. Ay, day tati paglaingan nyo ababae. Di makimaritis. Ay uray, tasaan kami mat nga agparparbo iti sarita. Naa. Jela ang matpudno ti tangtang-abon may. Anya ngay manan ti baro at tinangtang abyaw. Kwa, aging ginura damari ko anang kan marituyang. Ha? Apay ngay? Ay saan mo't ngaminan nga agbayad ni marituyang iti utang na? Ay awan siguro't pagbayad na Tawan mo't trabaho ni Pare Badong. Awan mo't mula da. Tani, awan mo't tudo. Kwarog, agbayad ka man iti utang mau. Ni kagawad, Mike. Nagpigisamat ti panang ibagana. Nakababayin ka dagiti makangag. Kasanaw, di ka malagbayad doon. Saan ko nga inutang tilakok ijay ili, Nagbayad akto ka din, wad na kwartak. Inakpagpasada. Ay, unay kayo namang ngutang aya. Nagdiwad kayo ngagbayad. Ay, pumanawak man lang ngayon. Nagriyaw tumaninday tabak. Oy, Kwarog, agsubli ka. Kasasaw ka. Kasaumday tapadirmaw. Iriyaw na kita, hindi pa nagsingir na. Awang babain na. Kapilitan alumabasak di tatirsina ni Marikwanang. Agsingir tuman nga. Oy, marituyang. Saan ka nga agarudo ka lumabas? Umay ka agbayad iti utang mo. Ay, intun maminsanon maray. At dapay papanak. Kan may sa awan pa'y kwarta kita. Naglaing kayo nga umutang. Ngam nagrigat kayo asingiran. Ay, unay kayon. Aglako kayo man mo, tasyak ti umutang iti lako yaw. Ay, kwa maray, inakadis kitar iti pagbayad ko. Takababain mo't kun ka. Rumbag laang agbayad kayo. Kari kayo kare. Ngam itayab mo ti kalay. Ay namaray, umayak to agbayad, apaman nga da kwarta. Ay, unay katingiwat ni Marikwanang nga agsingay. Uray ka di ka? Kit nginiwatan na may. Kumarin pa'y. Ay, wun nga raud. Mababainak pa'y itay. Agdiskitar ka man kit di iti pagbayad ta. Tapno saan amang ibabain? Pagdiskitara ngay ngatan. Awam mo tiyamo ngagpautang. Ay kat umutang ka pa'y laeng ay ti pagbayad ta. Agbiro ka iti pagutangam. Ay, kapilitan nina. Ang mga nupati siya kit bugawan naktumay. Ay, adala ko mapangirimidjuan. Nagalas ti mabugbugkawan gapo iti utang. Saan mo't asigod akas jay day jay kumarin? Mas dawak nga raw. Anya nga tatinaknakan na aya. Taapay ang nagbalin mo't tinakas jay. Ay, saan aday tanaknakan? Sumruhi diya day ta kumarin. Nakarumbuat ka may. Papanam ngay. Nalipatam ka din jay imbagat. Nga da nang imbitar kanyak asigod agayom ko jay. Jay kunam nga imbilin na, amapan kay jay balay da. Wun, nabayag ijay Amerika day jay. Hay, nalagip nakmag. Imbilin na amapanak kanumot ijay balay na. Ay kating ka nga rod Barang nga day stit said nga arak. Bayamon day tarak. Nasaya atin ano adda kapikan chocolate. Angam no day tad na nga arak, ay kitalayom May mayat tibang banglongam ti arak. No adda arak ngay tad da alam lata. Malawunan. Sigay, inak nga rudal. Sika ka din day tatuyan. Wen gayam, siyak day tawi ay na. Himbagkan ka ta ubing pa'y tirupam. Siyak na'y bakitarang kita nay. Nagdakkel mati nagbaliwam gayam. Ay, wen ata ka na yun iti kainaran. Pinayaban ka, taada ngamin, nagtutulagan mi kadagiti kakadwa kabalikbayan. Anya nga'y tinagtutulagan nyo ako ng gayam. Mangangay kami iti pasalip iti kinantaan. Dakkel ti maited a premyo akas tulong mi iti mangabak. Dakkel
dakkel ti premyo ko nam. Wan, gayam. Amo ka nalaing ka idi ako manta, iso analagip ka. Imbag man tanalagip nakpay gayam, kamanon atawon tinapalabas. Heket, saan tayo pa'y ba't nga agkabaw, gayam? Agyaman iti panang lagip mo kanyak. Anano mo agayam, mau. At nakadiarak nga intid da. Awan, kapikan gatas ti inted da. Adda inted da nga aramatag kano apagpapintas. Tamakisalipak kanaw iti kinantaan. Anya? Kabailam ka diti makisalip iti kinantaan? Ikarigatak tadakkel kano ti ited da premyaw. Bareng makabayad tan iti utang ta. Tapno didak ririawan dita. Ay katlalay ngam nga rod Ikagumaak ti mga bakbadaw. Tapno adda pagbayad kaw kini marikwanang. Sapay ko ma, tagbaligi ka, tuyan. Wan, uray saan asyak ti umuna. Tadalat tamaala ti may kadwa ken may katlaw. Nagsaya atay, dagita abalikbayan. Tamangangay da iti kasta pasalit. Kuna ti gayim kaw, at arigagayan da nga adda kanu ragragsak a maangay. Isaw nga agpasalip da iti kanta. Antay, nalaing kakadimot nga agkanta. Nay, apay anadamag mo dayta. Di nakadipay nang nagkanta. Saan mo tantay? Nagdayang atay isaw. Kanayon kamat nagdaydayang ijiban niyaw. Kahit, anya nga iti makunam iti panagdayang kaw. Kaslamat agar-arang nga ukay nantay. Anyang agar-arang nga uken met ako nam. Apay anadamag mo. Nadamag ko taadda maangay apasalip ti kinantan iti kabangibang a barangay. Asino ti agpasalip? Dagiti kanugonglo dagiti balikbayan antay. Dakkel to kano ti premyaw. Naswerte nga rod ti mga abak no kasta. Nalaing kamat ako manta, inteng. Padasem man mat ti makisalip. Ha? Ay, kapitanak, makisalipakit din. Maan ano ngay? Sayang tidakkel a premyo. Asino nga iti makisalip dito'y kabildatan? Jakman amo ka ni Kwarog. Isumot tinang ipadamag kanyak maipapan iti dayta a pasalip. Ewan met amok analaing ako manta dito'y kabildatan. Uray siyak nga rod. Asino nga ta tinalaing ako manta? Ta ibaga tayo a makisalip mat. Ay agure ka. Mga nokon ko nadala ang mat dayta a pasalip. Kuna ni Kwarog, balikbayan kano dagiti agpasalip. Ay imbag man, ta iparanod da, ti kinabak nang da. Itan sa magipan nakisalip mo, tuyan. Un ba daw ngumay na, kaslag nervyusak mutan. Ay, saan ka nga nervyos Panunutan, tidakkel a premyaw. Tapno makabayad ka ako nam. Day tangarod mo ti pampanunutang. Tagibasitin naklaunay ngamin ka ni Marikwanang gapoy ti utang kaw. Malangaraw, agrubot kan. Taumayak mamay. Tapno adda kadwam. Sigay, ingka nga rod ibagakin ni Kwaraw, tadye tricycle na ti pagluganan ta amapan. Wain, may dakan to dagasin di tayo. Tulad na kami man, di takabangibang nga barangay ko araw. Dagasinta, ni Nana Matuyang, ibalay. Ing kayo kanima tagbuyay ti pasalip? Ay, wain barawk. Ing kami man mo tagbuyak, ni Nana Matuyang. Ay, uray saktata. Kaya't kumati mapanagbuya. Kitintayo nga ro din Dagasinta, ni Nana Matuyang, ibalay. Arigla daw. At dakadwa ka mapanagbuya. Nakisalip ka kumamit ko araw. Nalaing kamot ako mantakay. Nakababahin tata. Saan mo ta napintas ti busis ka? Payasaan ako na. Mayat to pa ti busis mo. Abay, nangagnak ka nagkantaya. Way, numabartag ka. Kanayon ka mga kanta. Mayat ti pa nagkankanta. Kanta lang tinabartag day dyan. Kay napan kano nagbuya iti pasalip ti kinantaan ni Kwaraw. Di pa'y nagawis mit.
Nakaamwam anapan ni Kwarog. Dagiti kakadwa na Ayun, kadwa na met kano da pare badong kan marituyang. Nay, mapantan samot inteng. Ha? Intamot agbuya. Ay, alaman tayo na man kitain do da pagluganan ta tricycle. Darasem nga rod Na, tapno saan pa'y amang roge ti pasalit. wen, makita ka no da pagluganan ta. Dimot ngamin imbagbagan ni Marito yang amapanda. Tapno kimuyog ta kadakwada. Ewan nga ron, awan mo't nasasaw ni pare badong. Nang rugimot gaya man ti pasalit, inteng. Ay, ewan nga ron, saan abalay ta dapay mo't agkanta. Apay nga damot ni Marito yang anak katugaw ijay sangaw. Ay, makisalip samot. Ay, wan. May sa contestant ni Marito yang. Ay, nalpas nga tan anagkanta. Kasanungay nga amaw, kut agpada tamot akasagsag pa. Agbuya ta atap no maamuan ta no, nalpas, uno saan? Nene, ada pa'y tugaw ijay. Ah. Sige, inta ijay, taintag tugaw. Ay, mala, tapno mayat ti pa nagbuya ta, no nakatugaw ta. Ti sumaro no nga kanta kad ni Tuyang at taga Kabildatan. Day, apag hustoan ni Marito yang ti agkanta, inteng. Mapanan iti intablado. Ay, uwan gagpasaw. Ni Marito yang tagkantan. Kita manjay katuday, bulong na't pumay payapay, sabong namutan tay simagaysay, bunga namutan tay kumidakitay. Ay na, talaga ang naglaeng ni Marito yang nagkanta. Ay, karot. Ay, mangabak nga ta. Ay, nalay nga kanta. Talaga nga ada talento ng agkanta. Ay, mangabak ko ma. Tapno ada ipanakal ti barangay tayo akabildatan. Ibisli-bislin, daramramay mo, ading numabalin. No, kumalan pinyaka, porosen ka, uray na ganus ka, takanan ka, uray na agdaka, katay to'y puso, kalumen na ka. Imbagadan tinangabak ni Marito yang. Ay, agure ka papanam ngay. Timbakdar ka ba? Ay, kat inakablaawan ani Marito yang. Ay na, daklakit di ti premyo na. Ay, sige. Ay, umayak man. Nakablawak. Champion ti kabildatan. Ay, ada swerte nga agur uray iti ada talento na. Di dakal ti maitulong kadakwada ti kwarta a premyo na. Ay, katwan inteng. Nangruna kat awan ti pagsapulan ni Pari Badong ita. Ay, kinawan pa'y mula da ata kalgaw. Talaga nga awan pa'y tudo. Imbagkan ka na natuyang. Ado ti kwartam ita. Ay, di kagda nagkwaraw. Nayunak ti arkila ti tricycle mau. Ay, agyaman nana. Damot lang ang pagbayad ko iti utang ko kinikagawad ko anang. Uray siyak, inakmat agbayad iti utang kaw. Tapno di nakanayon ariyawan ni Marikwanang. Ha? Ririyawan nakakadimat, nana? Ay nawon kwaraw. Gapo iti bain kaw. Iso anak isalipa. Tapno makabayad ak iti utang kaw. Ala, agkuyog tangaro din agbayad. Imbag, tayo may kayaw. Oh, agbayad kayo kadain. Wen, takababain mo't kun kamaray. Di na kami mo't siguro riyawan. Gapo iti utang may. Kat, nangalaam ka di iti kwartam.
Kinaasyanak ni Apo Diyos. Isuan na pagasatan na kanangabak iti pasalip iti kinantaan. Tapno adda pagbayad kaw maray. Pasensyaan dak nung naglablabusak, maray. Sapay kuma, tainton maminsan. Saan mo abas tariyawan tinakautang kan ka maray? Wan, maray. Saan ton? Nakaamirisak ang madigayam tinaramid kaw. Wan, maray. Mabalin mo mo't katyag singair asan amasapol aryawam tinakautang. Katagyaman nak, tanakaamiris kan, maray. Ay na, kagawan kwa nang. Mabalin mo tiag singir iti utang, iti nasaya at awagas. Asaan mo nga ibabain tinakautang. Ala sigay! Dedon! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengan.